تبریکی نظمم عیدی قربانا bayram gününde halkı Afgana yetkar peyamım bütün cahana gutlasam bulgun Eid-i Kurbani gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Eid-i Kurbani Eid turnavidi farhatu surur Dilka şanasi nuridan mabrur Sevgi muhabbet yürekte huzur Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Bizga sünneti İsmail zabih Qalbda mevcuran imani sahih Muslimlar eylab teşriqu tasbih Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Tebriki nazmım Eid-i Kurbana Bayram gününde halkı Afgana yetkar peyamım bütün cahana Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Eid-i Kurbani Mayda çağalar oynab gülende Her muslim hoşhal bayram gelende Birbirin görse tebrik dilinde Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Tebriki nazmım Eid-i Kurbana Bayram gününde halkı Afgana yetkar peyamım bütün cahana Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Eid-i Kurbani Tebrik bat bu Eid ülkedaşlara Ata eneler garri yaşlara Musafirlara kalem gaşlara Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Tebriki nazmım Eid-i Kurbana Bayram gününde halkı Afgana yetkar peyamım bütün cahana Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Eid-i Kurbani Muhammed Yakub Kunduz taraftan Mübarek bu Eid hayru şereften Hanefiyasa durru sadaftan Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Tebriki nazmım Eid-i Kurbana Bayram gününde halkı Afgana yetkar peyamım bütün cahana Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani Gutlasam bulgun Eid-i Kurbani
عيد قرباني. عزیز سامعین و شایقین محترمlar, albatta bu tarana Eid Qurban barada tertip verilib darxastidan dostumuz Muhammad Yaqub Muradi Qunduz va Hafiz Sirajiddin Haqqani shularning darxastlarini taqdim bo'ldi. Shoir Damulla Sahib Hanafi Balxi, sada Hafiz Raji Jawzani.